kapitan, iyahan ang ipatuman ang iyang mga saad ngadto sa mga katawhan. Balaod nga para sa Marites ug Libakera, kay para mo undang ug mutagam ang mga chismosa. Kung kinsa tong magmarites, iyahag yung silutan, silian ang babaon niya, pabaklayon sa dalan, pasinggiton og dinakuman, nabi og manglibak, isuroy sa kadakalyi, ipa guyod sa damtra. Sa Libakera, hala, may balaod na. Sa Libakera, hala, may ordinansa. Sa Libakera, hala, may balaod na. Excited ang tanan, kinsay unang masampulan, tungod kay pirmado na kini sa maong kapitan. Istorya nga tinuod ni og dili buhat-buhat, tungod kay gipirmahan sa pito ka mga kagawan. Sa Libakera, hala, may balaod na. Sa Libakera, hala, may ordinansa. Sa Libakera, hala, may balaod na. Sa kada barangay na agyo'y mga tabian, busagi panday ni nga balaod ug nauyunan, kay para way magtambay sa matag kanto sa dalan, ug wa na'y binugnuay nga mga kababaihan. Sa Libakera, hala, may balaod na. Sa Libakera, hala, may ordinansa. Sa Libakera, hala, may balaod na. Libakera, hala, may balaod na. Sa Libakera, hala, may ordinansa. Sa Libakera, hala, may balaod na. Sa bagong kapitan, iyahan ang ipatuman ang iyang mga saad ngadto sa mga katawhan. Balaod nga para sa Marites ug Libakera, kay para mo undang ug mutagam ang mga chismosa. Kung kinsa tong magmarites, iyahag yung silutan, silian ang babaon niya, pabaklayon sa dalan, pasinggiton og dinakuman, nabi og manglibak, isuroy sa kadakalyi, ipa guyod sa damtra. Sa Libakera, hala,